Iskreno se označilo, čibja vilea hen bučencar. A kavajtano iskreno, kana pokajnetut na iranetut kod Allah haramja, kova tu kerjan. Pa nastavinu Allahi azza wa jalen penul asa rabbakum a yukaffara ankum sajatikum wa yaghtilakum jannatin tajri min tahti al-anhar. Da bi tumaro gospodari, tumaro ružno postupak oprostinol, hem ko bahče dženetiske kaj si lenja teči voltme. Pa pradalen bud putja shunjen, hine tu menge vakerdo, keren ibadeti Allahiske subhanahu wa ta'ala. Keren ibadeti da bi odolesebe pi Allahi azza wa jal, te mukol po rahmeti pro tu mende ko sunjo dive, hem te shivol tu men ko dženneti. Ali si jek butiko je tani povredno nego dva. So? O iskrenost ko ibadetija. O iskrenost ko ibadeti. Buta mendar keren ibadetija, ali na kerenle Allahiske ko anav, o dva ibadeti kol prašina ko mahšar. Nakadi kio dva anglotute. Sa su pušlape ja Ebu Hureyra. Kova hadisja čilotuke najviše ki godin. Kova hadisi netuke najpaše koto kalbije pekamberisko alihi salatu wassalam. Kana bi vakerul Ebu Hureyra vaker džao pekamberi alihi salatu wassalam. Hem pero konesvest. Vazen Ebu Hureyra, ja Ebu Hureyra, ušti. So vaker džatu ko pekamberi alihi salam. Pa vakerul vaker džao mange o pekamberi alihi salam. Pa panem pero konesvest. Pa Allahi te vol tua, ja Ebu Hureyra. So vaker džao pekamberi alihi salam, ađukar strašno so tu. Našio dva te vakere. Penal vaker džao pekamberi alihi salatu wasalam. Trin vrste manuša prve kahulen ko džehnemi, ko nar, ki jag, pa posem javera. Ko hino dola, ja Ebu Hureyra, koji ko veno dola, od ovaka vol o hafizi. Od ovaka vol o kovakova dinđa bud sadaka, hem od ovaka vol o kovakova mulosa šehidi. Allahu akbar. Allahu akbar. Manušakova bud baro rangi silen uz Allahi azza wa jal. Manušakova bud mangle Allahiske azza wa jal, ali Allahi subhanahu wa ta'ala prvo dole manušen, kad će oko džehnemi pa javere. Soske od ova ja Ebu Hureyra, a kava soske o hafizi sikilo o Kur'ani, samo te vol ovsar imami. Temo te volpe anglal, temo kolja veren sare palo peste. Pogrešno nijeti, ov prvo ko džehnemi. Oko ovako adinđa bud sadaka, adinđa soske, te dikenlo manuša. Te peren o filan manuš, a dobar pare dinđa džamijake. O filan manuš, kerđa škole, kerđa bunarja, maša Allah, baro vilo i sile. Pogrešno nijeti, ko džehnemi. O šehidi, ko vam ukrape familija, ko vam dinđa po bogatstvo, ko vam gelo hem marđape, ko anave Allahisko azza wa jal, ko vam uloki Allahisko drumo, pogrešno nijeti soske, te vakeren, o rametlio filani, šukar manušine, gelote borinope Allahiske ko anav, sam ukljakava dunja luko, mukljakala pare, muklja čaven, muklja sa, te borinope same Allahiske, bravo soleske. Pogrešno nijeti ko džehnemi. Allahu akbar. Ko boritano bitno, te vola men iskreno nijeti ko amari ibadetja. Vakerolo Mansur ibn Ammar. Penol hinema je ka amal. Akava amal hine ko jahileti. Kerol sine pe haramja. Aba alhamdulillah, akava manush po kainjape, kerja tauba,
Hem poshminjate kerol ibadeti Allah iske azza wa jal. Poshminjate kerol 5 vakti namazi kod ive redovno. Poshminjate čitinulo o Kur'ani Allah iske azza wa jal. Čak poshminjate mračate noćni namazate kerol. Allahu akbar. Meninjape kva manush. Anda gjukar kva gjukar. Ali akva manush nasvarilo gjukar budso allot ko momenti e meri basko. O Mansur penol kaçafte posletina me mare. Penol çalavav kovudar. İkloleski çay penol kohinan. Penol mehinum teradesko amal vakireska kva filan manush. Dali si izvinite ulav Andre. Sve poštovanje napred. Hajde bujrum. Džal pučole dade. Šalja kva filan manush te ulav Andre. Šaj penol. Hulolo Mansur hem džal uzoleste ovitano maškari soba. I tano do te, ko duka emeri baske. Momenti ko avalanti rano pi duša pe gospodariske. Hem penol omo pral. Vakar la ilaha illallah. Ako vam ono šti kole, našti izgovorinu Allah fi la ilaha illallah. Ko Mansur prvo čudo magi. Sarte našti ovdje izgovorinu Allah fi la ilaha illallah. Pa palem penav omo pral. Vakar la ilaha illallah. Akal Allah fia ka pomožinentut ko surno divengl Allahi azza wa jal. Se pekamberi alayhi salatu wa sallam vakar jan. Kaske palne lafja ko ven la ilaha illallah fa adkhulu fil janna. Hem ofka hunoko jannati. Tu hinano kolendar ko vairan jape Allah iske. Poshminjante kri ibadeti. Omo pral. Vakar la ilaha illallah. Dikole hem pral ya Mansur. Me hem Allah fi la ilaha illallah but dur hina. Sar shay pero. Tu poka injantut. Kerjan namazi. Dinjan zekati. Postinjan masik Ramadan. Yani shukar delja kerjan. Noćne namaze kerjan. Kaj akala ibadetja te pomožinentut. Kaj akala ibadetja te pomožinentut. Akva penol. Ja ahi. Ja Mansur. Sa akava kerjum. Ali ništa na kerjum iskreno samo je Allah iske azza wa jal kvanaf. Mi taubamo pokajanje kova kerjum samo manušati di kenma da ulum šukar manuš. Kana siyum sine korkori kere. Bi pandav sine sao džame ovudara. Bi lav sine alkohol, hem bi pijav sine but alkohol. Hem bi kerav sine razne haramja. Niko je vertira di kolma. Osim okova dikla sad. A kava peno kerjum. Pa allo momenti da nasvalilum. A gjukar but nasvalilum dalum ko momenti čak je meri basko. Pa penjum me čavenge lenman legarma maškaro hobro. Hem anen o mushafi Allahisko azza wa jal. Anen o Kur'anin. Hem pošminjum te čitinav o Kur'an. Čitinav o Kur'ani. Čitinav hem posem vazame vasako Allah hem penav. Ja Allah. Rodav tutar, a svedoko neka vol o Kur'ani, da ako deman sasipe, ka iranaman iskreno tuke, hem naka iranama kam je harama više so kerjum. Besa davtut, molafi davtuta kale bučake. Ako dema sasipe, na iranama više kam je haramja. Allah je azza wa jal, to sasipe kale manušeski. Penol sačilum, ulum pošukar, ali palem penol iranjuma come stasja. Palem iranjuma come haramja kova kerjum. Pa dojto puti penol palem ađukar nasvalilum ađukar butso palem alum come mente me ribasko. Palem penave čavenge lenma. Lenman penol hem legarenma isto ko hobro. Maškaro hobro hem anen o Kur'ani o mushafi Allahisko azza wa jal. Pa čitinul akva o Kur'ani Allahisko. Čitinul. Pa vas opalim pe vas tako Allahi azza wa jal penul. Ja Allah. Bez sadavtu takva puti čače. Iskreno hinum.
Кана бидема сасипе. Медула харам, медула страстја сака чава. Киранаман туке искрено кој бадети. Кобор амен акава керджа. Кобор амен дар акава ва керджа. Кобор амен дар керджа акава фатраг Аллахия субханаху ва та'ala. Кана амен хина манасвале. Кана марида хине насвали. Кана мародати хине насвало. Кана маре чаве хине насвале. Кана хинама ки бари потешкоча. Кана хинама ко баро зори со пенджам. Керджам ек дил, ек фатраг Аллахия азza ва джал. Я Аллах, ако дема акава, кади кеме датут молафи, качинавав сао хараме кова керджум. Wallahi dinjamen odova, pa men palem iranjam pe kod Allah harame kova kerjam, anglesu ka kira odova fatrag Allahi azza wa jal. Ali ko Allahi nane probleme dova. Rod oprost, Allah je prostio. Ali iskreno oprost. Iskreno oprost. Pa kava insani palem ulo pošikar, subhanallah. Ulo pošikar pel ja Mansur, ulum pošikar, ali pal miranjuma kome harame kova kerjum. Sa dok penol nadikema akana, akava 30 puti. Alum ko akava sanje kova kana dikema. Maškar mi soba, ali penol akva puti istova kerjume čavenge ain mango mushafi o Kur'ani. Kana prađum penol o Kur'ani. Ja Rab. Kana prađum o Kur'ani. Pel našti više nijek harfi te dikav te šale te čitinav. Sa olistje e Kur'aniske sa parno dikav. Nijek harfi na dikav. Naši čitinave Allahisko govor. Pa vas zamlja vasa. Hem penol ja Allah. Ja Allah. Dali ko prosineman ga kova puti ja Allah. Iskreno penaltu kako na kira naman ja Allah. Dali ko prosineman ga. Tad penol džanđum, da o džabbar, o silno, o vladari, nebesako je mahava jenga me puvjako, hojla moj tanu promande. Hojla moj tanu penol promande. Hem, avol mange glaso kova penol, pokajnetu zbog te haramja karahinan nasvalo, a iranetut olende karahinan sasto, dali nadarandilan so kavoltu ke omeribe, a tu prepostinjam tut kote haramja. Dali nadarandilan so kamere, so kavol o momenti so našteviše tauba te kere, so našteviše pokajnetu te haramenge, dali nadarandilan za kavadive. O penalo Mansur, leskomal kana šunjum akava, pošminjum terovav, subhanallah. Alo momenti su Allahi azza wa jal oleski tauba više napriminul. Soske sakava, soske nahine iskreno pokajanje ko Allahi subhanahu wa ta'ala. Hem neski barite nahine iskrene, so ine samo ehmidin Allahiske azza wa jal. Pa prilo Mansur uštilum odutare, uštilum panda na doreslum ki kvake vudareski te iklova vavri, šunjol Andrej familija Saragol, da akva filani na kraj dunjalog. Da akva filani mulo, bizo o Allah te priminoleski tauba lesko pokajanje, mulo pe haramjencar. Zamislim tut kod je situacija kare manušeski. Tut kod je situacija a kare manušeski. والله لا الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Podolesке akalesive piske o Allah subhanahu wa ta'ala vakirol ko Kur'ani يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله وتوبة نصوحا O tu men soverynen, pokajnen tu men Allahiske,
роден опростар Аллахи азza wa jal, ali sam iskreno tauba Allahiski azza wa jal valan. Iskreno со значино чибја вилеа хем бученца, а кавајтано искрено, кана покајнетут ем на иранетут кој Аллах харамја, кова ту керджан. Па наставину Аллахи азza wa jal пенул аса раббакум юкаффара анкум саятикум ва яхтилакум джаннатин таджри мин тахти ал-анхар. Да би тумаро господари тумаро ружно поступак опростинол, хем ко бахче дженетиске кај си ленја течивотме. Кана би кере искрено тауба Allahiski azza wa jal. Hem bi mukjedula haramja. Hem kana kamere. Kao vesudimam Allahi azza wa jal. Wallahi subhanahu wa ta'ala kao prostino tuke saadova sukerjan. Hem kaj ka čivotut koje tan ko bahče džennetiske tu živine. Ko tan kaj si lenja ando vino, ando tud, ando pani. Diso su akatehine tu ke zabranimo, ali ako tu zabranidžan tu ke od ova, zbog Allahi azza wa jal, od te ko dženeti ko tuke sa halali. Sa halali ko tuke. Hem so ka uživine ko bahše dženetiske. Wallahi omo prav. I obaveza je manušeski i tanoterodol oprost o mukibe, o harami i to nek zadatak diso so moralno da bi ti tauba te oprimi ko Allah subhanahu wa ta'ala. O prilike te rode oprost tar Allahi azza wa jal to ne bud bare. Stalno je si tut prilika. Stalno ševa kire stagfirullah radi. Ja Allah prosim me. Stagfirullah, ja Allah prosim me. Svako put i kova dišine šta te rode oprost za te haramja, ali wallahi onemarljivo se manušeski to no pobara nekakala prilike. Soske nemarljiveno. Einfach namanga. Kovar put je kod dvije pene stagfirullah vate uvorik. Ako kire namazi, barem panč puta kire palo namazi skoj dva sunete vakir opi. Ako na kire namazi, hić narode oprost tar Allah azza wa jal. Hić narode oprost tar Allahi azza wa jal. Pa wallahi, od tu men pralalen, amen sare varanta daratar Allahi azza wa jal. Daram tar Allahi azza wa jal, hem oven okolenta su itane iskrene. Zaista o iskrenost itano o drumo dženetisko. A o hovajbe itano drumo džahnemisko. Babi penalo pejkamberi ali salatu wasallam. O iskrenost legarol ko dobročinstvo, a o dobročinstvo legarol kaj ko džennetul firdaus. Pa doreske oma prav, ando akana, ov iskreno korkoritua, ov iskreno i veza su situ maškartutem Allahi azza wa jal, ov iskreno te romnjate čavencar, ov iskreno te familija, ov iskreno te malencar, hem kadike so Allahi azza wa jal, kabisotke bereketi ko to sa strane so tu na džane. Pa molina Allahi subhanahu wa ta'ala, ja Allah, tinan ako oprostine mare harame, ja rabbel alamin. Ja Allah, tinan ako de iskrenost ko mare vile, ja arhamar rahimin. Ja Allah, de iskrenost ko mare ibadeti, ja da jalali wal ikram. Ja Allah, tinan ako de sasi pe nasvalenge. De barvali pe čerolenge. Ja Allah, de džennete mare mulenge, ja rabbel alamin. Ja Allah, pomoži nam mare da ja hem da de, ja arhamar rahimin. Ja Allah, ako te ne mule oprosilendar, ja rabbel alamin. Ola šilendar tari patra na grobo, ja arhamar rahimin. Ja Allah, deleno kitabi kod esno vas, ja da jalal wal ikram. Ja Allah, kellen kralicem krali kao džennetul firdaus, ja rabbel alamin. Ja Allah, baya kerem ale čaven ko dini islami, ja arhamar rahimin. Ja Allah, učvrsi na mena, mare hanumen ko ako azvišmo dini, ja rabbel alamin. Ja Allah, deo hako jetimengo, ja rabbel alamin. Ja Allah, pomoži insta mare pralenka neki poteškoća, ja da jalal wal ikram. A unišino kolenko omangentu unišinem to nav, ja arhamar rahimin. Ja Allah, da men život te živina star muslimanja, a da men mera star muslimanja, či polone lafe to namenge, ašhedu an la ilaha illa Allah, wa ašhedu anna Muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasulih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في الآلة إنك حميد مجيد. سبحان اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفره وأتوب إليك وآخر الصلاة.